Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Saan tangag padayop ka? Diyak pinarparigat yan ang kawakas iti inaramimaw. Awanan kay kibain. Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo gayam Basta tirumban kan kaabakat. Mabit lang, my love. Ikat, tibusan mo. Ayop ka! Di mo iramraman ti inakinikinayok mo! Loreng, anak ko! Ops! Di mo'y gamangkasawak si kaabakat. Inla kumun kanyak ti anak mo. Isong awanan ti bibiyang mo kan kuana, nga uray anyapay ti aramidat. Naawatam? Ayop ka! Sana maramid tinak dita! Nagpamarang laeng dayta abaket, nga adda sakit na iti puso. Tapno makikalay sa kakanya. Saan apod no dayta? Udno! Lorraine, anak ko. Nana, ipagayo sana po ito ti pagbaga dayta lalaki. Amo ka kayat na kayo lang kapadaksan iti imatang ko. Lorraine. Ulpod dayta. Iso patsyak adiyo ka ba lang nagiti pamadakas na kada kayo. Pakawanan na. Pakawanan na. Ipagayo sana po no nagiti pagbaga na itatao. Pudno! Ibagam iti anak mo ti kinapudno. Binayadak inagpamarang a doktor, akampay idi. Ket adda sakit mo iti puso. Tapno awanan ti maramidan ni Lorraine, ket makikalay sa kanya. Naramit ko lang, Dayjay. Takayat Lucas na. Puno amin nga ibagbaga ni Cedric. Anak. Inalilaw lang nanang. Insukat na kay tipirak pabaan ka ni Cedric. Kayat ko lang. Baga kayo lang ang manangan lilaw. Inalilaw lang. Anak, pakawanin na kuma. Jakmat ni namnama akas to iti pagbanagam. Ti amok, nasaya at ti pagtungpalan ti biyag mo iti sidong ni Cedric. Ti ko na yukit di. Kaya't siya ti mairanod iti kwarta ni Cedric. Iso asyak ti naramat yun. Sana po no dayta, saan? Kayat ko lang anapintas ti agbalin abiyag mo. Ngamjak impagarup at demonyo mat gayam ni Cedric.
Kaya Diyos sakupan amin, nanang. Kaya yung agbali na kapaspasurot ka na kayo. Para itibok ko Diyo pagragsakan kan pagimbagan. Lorraine, anak ko, saan apod no dayta? Saan apod no? Napatag kayo unay kanyak. Tada kayo tinak. Kabalak nga isakripisyo ultimo bukod ko pagragsakan. Tapno lang mapatganti tarigagayo. Gamda kayo di sana mangipatpatag kanyak. Bagiyo lang tinapatag ka na kayo, nanang. Inalilaw tag. Ipakawanin nag anak ko, pakawanin nag. Sana po no asaan ka napatag ka niyag. Napatag ka unay, Lorraine. Patyan nag anak ko. No amok akastoy ti aramid ni Cedric. Diyak ko matinarigagayan ti banaki asawam kan ko anak. Napatag ka kaniyag, anak ko. Hoy! Gusto nang ba nagsinsim nangit yo? Umay ka, bakit? Saan? Di mo yada yung kanyak ni nanang. Di mo ko na akayat mo lang takit kitaan daytoy abaket. Ket amom lang aruden ti panangalilaw na ken ka. Cedric, pangasim. Di mo dangran ti inak. Siyang taangan. Basta saan ani nanang. Saan siya lang ang titangrang basta di mo dangdangrang ti anak ko. Masikakin ni Lorraine. Nakakaasin ti anak ko kapoy ti panang parparigat mo kan kwa na. Siya lang ang titangrang Cedric. Nanang. Sige. Matungpal ti kayat mo. Sika abaket. Total. Agbaling kalaeng atuben iti amin akayat ko. Isu agud bay laengen baket Anita. Saan, Cedric? Maasi ka. Bakit ang tinak? Di mo dangran. Anya ti kayat asawin daytoy. Malipod iti CCTV monitor. Adag turong dito'y alugan. Asino tagita aman nakibiyang? Takabakan! Awan madlang ti pakairanudak kang kaabakan. Pasal sali ka laeng. Umay ka, Lorraine? Pangipanam kanyak. Sonda ka basta maala kanyak no asino man dagita aman nakibiyang. Umay ka! Saan? Di mo yan tayo. Ibaanak abaket di mo igulog tibado. Basta tirumbangkin ka abaket. Ayop ka. Awanan ti puti na kitiswelo. Sana bale, my love. At naakpay met, nga oray matayen day tabaket. Saan ka ngagmaymay sa? Agkaduata nga aging ga iti matay ta. Ayop ka. Sorry my love. Siganto kumin. Sumur kanya. Umay ka! Day tati balay ni Sir Cedric Paulaw. Nagdakla balay. Kan nagngangato dagiti pader. Naimbagtadda ka nang igiya kada kami, tata. Ay na, sapay la ko ma. Taadda di tadanana Anita kan Lorraine. Tatalito, sikati makamo iti pasikot-sikot day tabalay.
Umay kayo, sumurot kayo kanyak. Magnatayo iti likodan. Nalaklak at isumrik ijay. Tata, Napalikmutan iti CCTV camera dahil diso. Sapay kumatasan na tayo pa nakita ni Cedric. Saan ang nakarikuptiri daw dito likodan? Sige tata, sumrak tayo. Umay kayo, mapantayo ijay nga to. Ngamagan na tayo lang. Ang mga nopalpaliiwan na tayo ni Sir Cedric. Tata, Sa balit o ugali ni Sir Cedric. Kabailan na tayo apatayon day jay. anya? Kas jay ti karungsot na numakapong taon. Mabiglaan. Ayan din, Jay. asog nagtao di aking kanlawan na silid. Umay kayo, kitaan tayo na asino day jay. Nanarita, anyang kinapasama ka na kayo. Agyamanag, tadimtag kayo. Humawag kayo iti pulis. Delikado ti kasasaad ni Lorraine. Anya, ayan ni Lorraine. Impanaw ni Cedric. Phoebe, umawag ka dago si polis. Sige. Tatalito, pangasiyo. Isuro yu ti mabalin ang pangipanan ni Cedric ni Lorraine. Sige, aktignay tayo nga ruden. Delikado ti kasasaad ni Lorraine. Sumurot ang kada kayo. Pangaasiyo. Delikado na. Basta sumurot ag. Kasapulan nagti anak ko. Matayag lang dito yung agur-uray iti pa nagsubli ti anak ko. Diyak paya mo na niya ti kasasad na itaga po iti aramid ni Cedric. Ayop tay jayat tao. Dito italang, Wen? Di kagdana. Tasaan ka abaybayan? Tinak, nakakaasim at tinak. Saan da ka ang maala kanyak? Agdan nata nga aging ga iti tungpalbiyak. Aramida mami na nakaykayat mo. Basta di mo dangdangranan tinak. Kasapulan na ti may ospital. Awan puot na pinanawan ta. Apaya di mo guraeng tinam. Ha? Guraeng tinam. Tainla ko na kan kanya. Di na kaipatpatag ti inam. Kas iti naramid ti amak. Nalaos ti gura nga iti inak. Iso a pinatay na. Iso aguraem met ti inam. Agduduma ti tao. Saan nakakasta? Uray kagurat ti inak. Diyak to tarigagayan di pa nakaisagmak na. Amo kabid do tiwagas na. Tapnog tong palak iti kayat na. Ngam sana kayat asawan na ita. Adi nagpulos impatag nga anak na. Guraem ti inam. Nawatam! Guraem! Saan? Basta tirumbang itinatangkan ti ulo na. Malipag dito'y ayanta. Lalaking agturong dito'y kalkalapaw nga ayanta. Saan? Di mo paltugan na kita agturong dito eh. Munti day. Di mo agawan ti paltog ko. Imbagak lang arudan a di mo agawan. Nung natangkan lang ti ulo. Sikan ti paltuga. Delikado na umasidag tayo iti kalkalapaw, Paolo. Ang mga nuda tayong timapaltugan. Ti anak ko. Kasi mat ti anak ko. Ti ayot a Cedric. Ang mga ni Lorraine met ti pinaltugan na. Sana mabalin. Ay, sapay lang kumatasan na kasta. Agligid tayo lang. Ang mga nasirsirigan na tayo ni Sir Cedric at mapaltugan na tayo. Anya. Sige tata. Mapitlahan. Hello Phoebe. Paulo, agturungan dagiti pulis dita. Nasayado kasta. Delikado at talagang ti kasasaad ni Lorraine.
Cedric! Palubusan ni Lorraine! Ikarimi asaan da ka nga nanway! Ayop at talaga dagita man nakibiyang. Tanagayab dapay iti pulis akakaduhada. Cedric, sumuko kan, pangaasim. Awan tinasaya ta pagbanagam, no kastoy tanter aramidam. Saan ka manel? Akalpasan asumuko ak. Ket mapukaw kametten kanya. Saan? Saan ka pampanawan? Ikarik data. Ah, agpaiso. Saan nakapampanawan? Uwan, basta sumuko kan. Nataltal namot lang tibiyag ta, no saan ta aglamlamang. Idi sumunday tapagtog mo, kat sumukutan. Cedric! Ikanda kayo di pawayway, 5 minutos, tapno sumuko ka! Umay kan, rumortan ditikal ka na pao. Sumuko kan kadag iti pulis. Agkari ka nga rada. Di nakpampanawan. Uwan, ikarik, talaga saan ka pampanawan. Tulungan ka, basta sumuko kan, kat mga baruanan ka. Sige. Umuna ka na rumwar. Sumarunuakan ka. Ha? Agpaiso? Wen. Basta Jay Karim. Di nakpampanawan. Dua talaeng. Lorraine. Ada may sasaw. Tungpalag ti amin nga imbagak. Sige. Mapankan. Sige. Lorraine! Lorraine, anak ko! Ha? Nanang? Lorraine! Lorraine, anak ko! Saan? Nanang, agyaman ako na iti Diyos. Tanakalasat kayon iti paggaan. Anak, pakawanan na kuma. Husto, nanang. Di kayag saon. Aginana kayo kit di. Tapno daras ngagsumdi ti pigsayo. Nagdagsan ti basol ko kan ka. Siyak ti makagapo. No apay Asan ti amin, nanang? Amok at tinarigagaya nyo lang tinapintas a bihag para kanyak. Ngambindot lang tiwagas yo. no sa anak kumaan na palangguan. No sa anak kumaan na layog launay. Saan ka kumamot nga indoron kin ni Cedric? Kurang pa'y tibiyag ko nga ibuwis ko. Tapno malitubak dagiti nagkurangag. Kan ikarog dagiti nagbindotag. Pakawanan na kuma, anak ko. Amok nga oray ibagag anapatag ka unay-unay kaniya. Di mo pa dyan. Gapoy tinaaramid ko. Nanang, napakawan kayon. Diyak to questionaran ti pamatag yung kanya. Sana mapaglibakan ti panangipatag yung kanya. Tada kayo titimbakter nga ama kanilang. Hindi na ulinak iti ama. Di dakmulos binaybayan. Pinag-aadandak kag igana ka trabaho. Ay, anak ko. Nagbindot kayo man. Ngamamo ka saan aday dyan iti pangibasaran iti pamatag yung kanyak. Kamaalan niyo pa'y nga inwes ti biyag yun ang lumaispan na. Anak. Ang mapigsa kayo, nanang. Kat mga baruanan tayo amang sango, iti isisingising ti init. Iti baro nga ang sapa.
Kumusta kan, Cedric? Kumusta kan, Cedric? Nagliday-day ta nagtungpalam. Ngam no siya ti pagpilian. Kaya't kundi kaadam dito'y mental hospital. Ngam ti makaaramid ka pa'y itinadagdag san abasol. Amang dadaal iti biag ti sabali pa'y a tao. Biag, ti sabali pa'y a tao. Agpaimbag ka, ha? Saan pa'y analadaw ti amin? Ado pa'y ti gundaway mo ang makaaramid iti nasayaat. Di mo't kinunakkan ka saan ka baybayan. Saan ka pampanawan? Takdarat day tanga imbagak. Nauyong da. Nauyong da. Pinatay dati, inak. Pinatay da. Mama. Maawatak itang tinagdala ng Cedric. Grabe at trauma tinapasaran. Iso ang nagbanag kakasta. Oh. Ayan ni Lorraine. Ayan ni Lorraine. Halabnak day jay. Ingkari na kanyak. Saan nakabaybayan ni Lorraine? Uwan, Cedric. Labnak day jay. Saan ka baybayan? Tulungan ka nga aging ka iti aging pagka. Diyak to pakaragsakan ti kastaan at panagam. I love you. Lorraine, Tababaan kan ka. I love you. Nakakarupayan nagbalinak ka natib ka. Lorraine, Kan nasaysaya at payata. ayatin ka, Lorraine. Ta imbes aguran ti maimulay ti barukog ko. Ayatin ka. Gapoy ti napasarak iti dadam. Sa taas iti rumingringaw iti kauga. Para ka. Labnak ni Lorraine. Cedric. Labnak ni Lorraine. Agyaman ak unay kada kayo agagayam ko, Paulo. No saan aga po kada kayo? Diyak amo no anya tinagbanagan mi kanina ng itiima ni Cedric. Inaramid ko lang tamo karumbeng, Lorraine. Paulo, Amo mat, napatag ka kanyak. Kan oray siguro saan ka ngam mo. Namok nga dati may tulong ko itag kasapulan. Aramid aklat inaramid ko. nagsaya at ka tao, Paulo. Kat nasayat ka mat, Lorraine. Nagasat ti babae ang makagasat mo. Lorraine? Tarigagayak ti ragsak mo kadagiti masungad pa'y nga aldaw. Diyak tumalipatan ti kinaimbagyo agagayem ko. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Cedric? Kastoy. Ikargarok ti krimen anaramid ko. Gapoy ti panang patay ko iti mo na anak ka din na. Cedric? Naglidam ti pa nagkita. Idi nakitak nga da sa bali a lalaki a kadwa idi. Ti mo na anak ka din na. Impagarap ko no lalaki na. Iso ang alawanak. Ha? Inlimang ko'y tinabayag ti bangkay na. Pinagparang ko kadagiti kakabagyan na. A pinanawan na. Ngam kinapundo na. Ingkalik asisyak ti bangkay. Ngem,
nakita nakgayam idi ni Tatalito. Anya? Aklo nagtipan na kay balod ko. Ngaging gayt itong palbiyak, Lorraine. Taday tamat ti rombang kanya. Uwan gayam. Inyag ti abogado ti annulment paper ta. Ha? Naideklaran nga awanan ti bisa ti kalaysata. Inasikasok ti amin. Tapno mawayawayan kan. Uray no day talangin ti maramida ka na sayaat. Para kan ka. Lorraine. Cedric? Nalakalaan nga nagrant ti amin. Gapoy ti sakit ti utek ang nagdalanak. Nawayakan, Lorraine. Kat pakawanin na ko mo. Nagsaya at kaatao. Patyan nakmanuan na saan. Talaga nga inayat ka. Nagbuti nga klaeng nga mapukaw ka. Iso nakaramidak iti saan na rumbeng. Pakawanan nak. Kadag iti nakbasbasulakan ka. Lorraine. Nakasaganak. Nga uray guranak. Taday tamat ti kay batugak. Dakesak a tao, Lorraine. Dakesak launay. Saan? Di kag sao iti kasta, Cedric. Nabayagan na napakawan ka. Awan tinasaya at amagimulak. Nugura ti imulak iti kaunggak. Namaragsakan ak iti panakatumbam. Tarigagaya ket di tinasaya at apagbanagam iti masangwanan. Takayat tinamarswa nga ayatan tayo dagiti kabusor tayo. Di tay agilunod iti uray asino. Kayat ko asurutan ti kayat ti Diyos kada tayo apinarswana. Tati Diyos apagtamtamdak. Kat din tupulos agilunod. Guraan na ti dakes. Nam kayat na nga agsublikan kuan adag iti nakulaapan ti panunot na. Gapo iti kinadakes. Lorraine. Imbes nga ilunod ka. Tulungan ka ket di makabangon iti uray basit laeng amaramida. Bumangon ka as ititib ka. Katkas kada kami iti inak. Agikibin tayo amang pasangbay iti barong agsapa. Samten tayo tilawag ti init ti Diyos. Amang lawlawag kadagiti nakulaapan a panunot tayo. Lorraine. Babaan mo't laeng iti tulong tinaindaklan a Diyos. Anang parswa kada tayo. Dagiti Proverbio Kapitulo 24, iti versikulo 17. Di ka agrag-o no mapasag ti kabusor mo, kan saan kumamaragsakan ti pusom no iso marbek. Matyo Kapitulo 5, versikulo 44, nagingga iti 45. Ngem siyak kunak kada kayo, ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanas kada kayo. Tapno anak na kayo ni Amayo nga adda sa dilangit. Taparwaran na ti init na kadagiti dakes, ken kadagiti na impag. Ket pagtudwan na kadagiti nalinteg, ken nakillo.
Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!